kiba kimeze nk'ingurube kuko iyo unakiriye uhita ugenda udakarabye. Ubwo icyo ngicyo ugenda utoranya amahwa. Ugenda reka tubasuhuze mu dukurikirana 5/5 kugira ngo turi mu karere ka Bugesera, turi mu murenge wa Musenyi, Kagari Rurindo, batembereye tugiye kuganira no mu baturage baho. Yatangira twibwira amazina, amakuru. sawa. Amazina yawe ni nde? Nitwa Basirura Jean Claude. Basirura Jean Claude. Utuye hano mu Kagari ka Rurindo. Ubusanzwe gukora iki? Jewe ni umuhinzi kandi nkanaroba. Umuhinzi ukanaroba. Ubuse baza gutwereka ukuntu ujya uroba? Cyane. Ubuse umaze igihe kingana iki uri umurobyi? Maze nk'imyaka 20. 20. Wavukiye aha? Oya. Ntabwo navukiye aha. Ntabwo wavukiye, waraje turoba? Mpita ndangira kuroba. Ubuse umwuga wo kuroba ni izihe mbogamizi uhura nazo inshuro nyinshi? Imbogamizi mpura nazo ni uko tubura imitego nta kindi. Mbura imitego? Kujya kuyishakaho basanga ari ibintu bigoranye cyane. Biba byatewe n'iki? Zajya ibisoza ubundi kubera yuko ifi zidakunze kuboneka cyane. Izo fi bazitanga iki? Bayita imamba. Bayita imamba? Zana n'akamongo we. Kumbona wajyaho ni inzoka se? Oya. Kari birebire? Ni impamvu izi ngizi niko tuzita. Niko bazita? Ubu ntabwo yakurya ko wakozemo? Yarinze imirajyana ariko ubu yapfuye ntabwo ushobora kuryana. Ubwo yamaze gupfa? Ubu se bajya batera umuti mo hano, izo fi ziba zifite ubuziranenge? Ntabwo tubizi ibyo ngibyo, ntabwo turabimenya kuko ntabwo turabona baza kuyitera iyo miti. Mubona mwirira? Tubona twirira. Ubu ikiro muri kugigurisha angahe? Ikiro ubu barimo baraduhera ngo 1100. 1100 kuri izo? Izi ngizi. Za zindi baharura se zo? Zimwe za ikarupi? Zose no wabaza bariya baranguzi kuko ngewe izi ngizi iyo nzishe bazihera ayo ngayo. Baziguhera kuri ayo ngayo? Abaranguzi niko bakugurira? Ngabo barangura ni. Ubuse imbogamizi z'imitego muhura nazo gute? Kugira ngo dusobanurire step by step. Nk'ubwo umutego ufata ibi ngibi urahenda cyane, ugura 45,000. Kubera iki se ari uhenda kuresha iki? Ntabwo tumenya agateko tuyikora se. Ubwo rero kuyibona ubona ko ari ibintu bihenze cyane. Yego. Hari abantu bayiboha naho cyangwa ni uruganda? Ica mu ruganda ariko n'ubwo ruganda ntabwo tuzi iyo ruba. Ntabwo muzi aho tumiza gusa tukabona iraje, tumenya aho agace ivamo. So hanyuma se nko mu buzima busanzwe sibyo? Utarobye wenda wahinze, ubuzima baba buri kugenda gute? Ubundi kuroba y'ifi ziboneka, mbona iyo ziboneka mbese ko hari igihe zigera zikabura, ubu ugatangira mu kazi ko kujya guhinga. Ubwo ngubwo rero uravuga bitewe yuko ifi zo ziboneka rimwe na rimwe cyahinze n'ubundi mu kuvuga ko ntacyo byaba bikumariye. Ako baguhereje bakita ngo iki? Ngiyi bayita akamongo. Bayita akamongo. Ubwo itandukanye n'iyo ngiyo ufite yindi? Biratandukanye. Biratandukanye. Izi ngizi zije vuba. Izi zisanzwe muri kubona mbere. Iyo ni original? Na mbere hose. Uyu ni pirate? Izi zije vuba rwose, zije vuba. Nyine ikintu kize vuba ntabwo aba ari original, ntabwo tutemera neza. Ubwo ni pirate? Nayo iraryoha. Iryoha ni iyihe? Iryoha cyane kurusha indi? Ariko harimo abatazikunda, ntabwo twese ariko tuziga rero. Wenda wowe ukundira izi ngizi akaba n'abakundiza. Wowe ukunda iyihe? Ngewe nkunda iyi ngiyi. Icyo cya rutura? Ni ukuba ikizikunda iyo ngiyo? Iki ngiki kiraryoha cyane, kiba kimeze nk'ingurube kuko iyo unakiriye uhita ugenda udakarabye. Ubwo icyo ngicyo ugenda utoranya amahwa? Iyi ngiyi utoranya amahwa ariko nayo ifite ihwa rimwe ryonyine. Kumbona wagira ngo yapfuye se? Niko ziba zimeze. Umutego uba wazifashe. Umutego wazifashe. Okay. Ubuse nicyo wabwira abantu badukurikiranye bari ku murongo?
abo ngaho bari inyuma abantu yacu badukurikiranye ku isi hose badukurikiranye. kuko dore aya mashusho yarimo araca no muri Amerika. Ngewe icyo mbona abantu badukurikiranye badufasha bakatuzanira ibintu by'imitego. Wakujya muri Amerika babasha kuroba mu nyanja? Ngezeho nshobora kubyiga nkaba naroba. Kandi usanzwe uroba? Kuko inyanja burya ntabwo ari kimwe n'uruzi. Burase wumvisha Amerika uyumva uti? Amerika numva ari igihugu cyiza cyane. Cyiza? Kubera iki se umaje no kari cyiza? Cyiza cyane. Warize se? Aya. Wagarikiye mu kangahe? Nta nubwo nigeze ngira no mu wa mbere. Akoze ko abantu bose twaganiriye hano batigeze biga, uba wumva wenda bibaye ngombwa ko hano amazi yacu niyo twebwe twiberamo nta. Niyo mwizi? Niyo twisi. Kandi rero mbona afitiye akamaro none se ngubu kwambara nambara yuko mvuye hano muri aya mazi, kurya njya yuko mvuye muri aya mazi, kereka nk'iyo gwakamye cyagiye mu mpeshyi nibwo mbese ubwo ntangira gufata isuka ngahinga. Okay. Iyo uhinze se ari kuza hano mu mazi no kuba wagiye guhinga ntihewe n'umusaruro mwinshi? Byose mbona bimfitiye umusaruro. Byose bigufitiye umusaruro. Icyo waha agaciro cyane ni ikihe? Tuba dushaka kumenya ikintu kimwe gishobora kugufasha kugera ushaje. Biranganya. Agaciro biranganya kuko biranganya. Kuko iyo mvuye muri aya mazi ntangira guhinga kandi nabyo nkabona birantunze. Byose biragufasha. Wabyambariye wagira ngo waraye ijoro? Ni cyane. Waraye ijoro? Ubuse uba wumva undi mwuga washobora ari uwuhe nk'ibi biramutse bihagaze? Guhinga bihagaze sibyo, kuroba bigahagarara, wumva ikindi kintu washobora gukora ari iki utarize? Nta kindi nashobora. Nta kindi washobora? Ubu bino nkora ntabwo wabishobora? Aya. Kumva bigoye se? Kuri kindi nashobora nk'umuntu ajyanye akanshyira nko mu rugo rwiwe nkamukorera nkamumesera. Yego. Nta kindi kintu washobora kindi? Nta kandi kazi nashobora. Wakesha imyenda koko? Cyane. Cyangwa se ukangurana n'akamoto nkaba nagatwara wenda. Moto urayizi? Ndayizi. Uzi kwitwara? Cyane. Ko hano se ntazi hari wayigiye? Turaziga mu muhanda. Mujya mu muhanda? Nta bibuga bihaba? Ariko bidafite perime ntabwo ujya mu muhanda gutwara. Nese wumva uzabona gute perime? Perime kuyibona ndabona bigoye ntabwo nazayibona. Uzi moto ariko ntabwo nta perime ufite? Cyane. Icyo uzi ni ukuroba gusa? Ni ukuroba gusa. Wazagwa perime se yo gutwara ubwato ahubwo? Nabwo wabukoze cyane. Waba ugize neza cyane. Uraza gutwara ukuntu ujya ufunga ubwato? Yego. Hano rero tuba dukurikiwe n'abantu benshi cyane. Ngasuhuza abantu badukurikiye. Aba bantu badukurikiye ndabasuhuza kugira ngo uyu mushinga wacu dukora aha ngaha tujye tuwukora neza kandi uzatugirira akamaro. Tutagiye kwiba. Mutagiye kwiba? Kandi ngo abajura benshi bandahiye cyane. Kandi rero nkaba nshaka yuko mwazadusabira n'inkunga bakajya batuzanira n'imitego. Ku mafaranga cyangwa ku buntu? Inkunga ni mushaka? Mukadufasha nyine kugira ngo turebe ukuntu twabaho. Okay, urakoze. Ugiye gutwereka rero ukuntu ubuzima bwa ukuntu uroba ifi. Ukuntu uroba ifi, uburyo nyine bigenda, inzira bicamo. Kwiroba rero imitego buriya irimo hijya kure kubera hari amazi, kereka tubonye nk'ubwato wenda nka bunini tukajyanamo, nibwo nabikwereka ntereye nk'umutego. Naho ubu ngubu aha ngaha urabona ko ari mu mazi magufi, hano ntabwo tuhatega, dutegamo hirya. Ntabwo muhatega? Ubuse ko mbona nta muntu wambaye ijire aha ngaha, mwizera gute kugenda mu bwato nta majire mwambaye? Amajire turayambara yo uruzi rwuzuye cyane. Ubu ngubu nta ruzi rurimo rwuzuye cyane. Iyo rwuzuye cyane murayambara? Turayambara nko mu kwezi kwa kane umwuzure uriho turambara. Wabuze se uriya mugani bajya bavuga ngo ntabwo rwica umusare rwabuze umuswa? None kuki nta jire wambaye? Impamvu ntayambaye nyine ubu ngubu ni ukubera ko uruzi rutaruzura cyane. Ubu ndamutse nguyemo nakoga uruzi nkabasha kuvamo. Iyo ari mu kwezi kwa kane wambara ijire noneho wagwamo
ukagomeza n'iyo jire mugenzi wawe utaguyemo akaza akabasha gufata ukibasha koga. Ubuse nkanjye utaramenyereye kogira mu bishanga gutya nshobora koga ayo mazi nkayashobora? Utarabyize ntabwo wabishobora. Narize nogera nko muri pisine ntabwo nahoga. Kubera iki se bitandukaniye? Aho washobora ni ahangaha hano mu iki kidambazi, ariko hirya hari ako kwita Akanyaru gahura na Nyabarongo, kiriya kabyo bita ariko ngo uvuyemo ngo uzusura urasura rwakwishe nyine biba byarangiye. Rero rwakwishe nawe wayanywese wagira ngo buntemo. Uriya bwato ni bunini cyane nta kibazo. Nabwo nakwereka n'ukuntu wa mutego baruye turobeshe baburoba. Murakoze cyane, urakoze cyane kuduha umwanya wawe, ariko rero abo bana mutubabarire rwose, sibyo? Mutubabarire rwose, nta mwana utujije imyaka ujya muri kamera, sibyo? Cyangwa tuze kuvuga yuko mwavuye mu mashuri mutigamo mu kiruhuko, ariko ntabwo baroba. Mu kiruhuko. Umusaza urakoze cyane. Ngaho rero suhuza abantu batuye muri Musenyi. Abantu batuye muri Musenyi ndabasuhuza cyane, kandi mbifuriza umwaka mushya muhire. Nkaba nifuriza na gitifu wacu w'umurenge kugira akazi keza, kuyobora umurenge wa Musenyi kandi akaba atuyobora neza. Abayobora neza cyane cyane. Mu bagitifu babayoboye se na akahe karusha afite? Bose abatuyobora bose batuyobora neza. Hari umugitifu twigeze twakira ibibazo bye witwa umudamu. Ntago ariko bose yababangamiraga, njyewe ntabwo nigeze mbona mbangamira. Ariko ngo yarabangamye? Ntabwo mbizi ko njyewe nabonye anyobora neza, ariko uwanyoboye neza cyane cyane akarusho niwo bita Kazungu. Kazungu? Na Ruzagiriza Vital? Aya Kazungu niwe wanyoboye neza cyane. Kuko niyo nakosaga ngena yamfunga kongera akamfungura. Yaragukiburaga cyane. Ako kabuga se nakawe? Oya. Ndi umuturage. Rimera ry'ifoto. Urakoze cyane, buriya tuzongera tubasure. Tubashakira inkunga. Imitego ariko niyo kibazo gusa. Ni imitego. Imitego. N'amajire. None se nta jire mwigeze mutunga kuri kino cyambu? Ayo twari dufite yarashaje, nyine twari tuyafite. Mwayo muyafite? Ubwo icyo mukeneye ni inkunga y'Imitego n'amajire. Yego. N'amato ntabwo tuyagira. Nk'abantu babayeho nyine ubuzima bwa buri munsi hano mutunzwe no kuroba. Yego. Okay. Nta mato tugira, dukeneye amajire, dukeneye Imitego. Mudufashe. Urakoze cyane. Yego murakoze. Hanyuma muze nawe wakoze kuduha ikiganiro cyawe.